si bay ule ama sa in kan video te min lo view saka like comment share subscribe min lo ti sak tu zong ti chunga khanin lom thu kan sui masa chuanin hei tung video chuanin hei ka Mary Palmer hi avoi ni nan alo par le ta avoi khat ma khan ti siar sur hianin a par ring amo chuan hi tianga full bloom ve deuh hlek chuanin hi voi ni na alo ni ta chu hetianga alo par le tura a par voi khat na kan kata khatianga asep te kan siama katianga ka enkol chowa kati dana kha khami kha he hianin kan en chowanga he hi I voin hi me ni som thum pakhat lo ni ta me ni som thum pakhata chuanin hei lo par vele ta der me a par le ma khop mai ani chuwang chuanin hei hi lo mu ve ta na khanin kan ron share vele ka ron so vele ni mo in ti ve nge ka ringe hei hi Mary Palmer ani chuanin hei tun lai khua hi a chelut tuka a par hi anal tur angin anal theilo katia mo hi rohian anon zor ne lutuka khongai thak zo khei da hul na ka nei si lawa mo annal te reng nen hei ti hian mo hei hi Mary Palmer ani mo in lo ti ve nge po ka ring ani voin hi he April ni som ni pali ania mo hi ka Mary Palmer kha hi alo par choi to amo chuan hi hnep nei noi me a then hi chu alo par non le to boka chu ka khoi lok man lawa chu ma sengin voin ni chuanin April ni som ni pali hianin he han toy nu lat le kan tuma ro hi atlak mai lo chuanin apar te po hi apar non le mai manangem ti ka ngai to amo chumi be sei na nen chuanin he han ti le kan tum don ni kan toy nu lang amo kati dan tura chuanin he apar na akwa he akwang haute kapai thol sakanga apar tu na apar me kompo hi kapai vek bok do na mo chuanin hei ti hianin kan ti don ni chu heng hi mo hei a then phe chu lo ro man khop ten ka da amo azia lo khop me ya tu lai chu kein dai lo an chil deuh an toy thar tur hi ka nga mai bok sia chu wang chuanin a buai thak deuh le ka hei ti hian hei kapai ne wanga hei alo ro ani heng hi alo ro mana ti hian chuan anha chang zual te poi ka pai boka nga hi hilai te hi ani lamo hi tiang hian anna salutu en hei akwang ti meyang hemi khata pakhata po hianin hei apar na sa chuanin mo heng te hi he ti velan ka katanga hei po hi tinge asir lam hi asang ani chu heng te po asang hei po hi ka payanga ti hian he ti hianin kan kat ma sa jok lo hi ti hianin hi om da na chuan ti hi ni ta hi lam hi chu ti hian ja om tura ngai la chuanin kat muk phutang se phi kan siam mangi lo ina chuan amum tur kan du kha ani sim mo hi chu mum tur kha chu wangin hei ti hian kan kat phei buan anga hei te hi ti khan mo mum te tot kha kan du sia hei po sia ti vel hian pot don ta ilati kha ka hisap mo he po asya he po he ti velan
chuan a chhip lampang alai maw hei alai hemi hi chu ka pai vak lo zawk anga hi asanga hi hi po pai angai lo khatia kan mok pa kha chuanin pai tur kha hitia ti neu tur kha enge mozat kha hei ti hianin kalau pai ngal ta anha also tani chu hi mo la khina pharde dul tuk ti vel hianin kapot li ang o ti hianin apo ti po hi kan asep nal tur hianin kan pot kwal ve mo hi po hi kapo thau ni hi kapo ni thau hi hi chu po ngai to lo ama ina to anga dik to ang mo ti khan hi ala la du ta hi kapot le lo ni hi mi hi kan mang tang kai le nge ka thir rai hi mo hian ti vel anga hian se kha ka lo du ta ni ta hian ti hian ni kapot le mai ni thir rai hian ti khan kapot khoma chuan hi ka du dan chuan ti deuh hian se chu ka du amo he ti lai sui hi sui ti mayang ka thir rai man bok hi kan mang tang kai le ne ti khan he tun anga alapar ve hi chu ka pai ve ka zel ani he chu achuai to sim chuanin aron par tir a then tlem te atang khatang atang ni emu vel le ka ron par tum ve ho po ka ti hianin ka pai vek ta chuanin ti hian tia kan pai rual veka tia kan ti hianin aron par le huna khan rual de vin aron par ve le thunga mo hi chu pai lovin kan la nge hilai hi thol em ti hian ti khanin kan lo pai ta ni chu mo he ti hian ko ti lai nge pai ngai ti kha ka en kol pa zel buka hi meri pal marania mo apar mu mal lo renga ma se hi kumin chu aron par thave ta khop meya an par tak chuan nal kha ka til tu ka mo chu wangin ka duat hlur ani voi khat enge ti siar suar par full bloom sei lo ka de khatia ang khanin apar renga anin khop meya chuanin aron par full bloom ta ka chuanin he an nal ngang meya mo ha chang zual ti poi ti hianin kan pai bor pa amo ole he ti hianin kalosiam le ta ni chu se phi amum na lin ti em ti vel hianin kalo ti ta chuan hi mod arek tui khan ne to kin ti hian kan chom le angamo chuanin ro tui tak ma khanin apar le man nge man lo te kan en le don ya atang khoi mulaya lo thi deuh mo kha ang chi te kha pai boka mo chiang khan April ni som ni palia hi ka tuai ni la ka ti thar le chi apar lui te ka paya apar le manem ti kha kan chin cha don ya le he atoi neu khop mai Mary Palmer mo ka kat na hote kha heng hote hi kan vit le nge Mary Palmer hi ana rang pu ni lo nang du yaw tak anya mo hi tun ang me April khan ya mo thil phun hun lai tak te ni boka nung thaviaw tu ra be sei la mo chuanin kan vitanga kin tan kan vitange ole ti khanin April ka top April ni som ni pali khatianga ka apar lai lo omte apar na luite kan paya chuan a sep ti po kan siam that nok kha mei tha top lama chuanin hi ti hianin moi takin alo par vul chole ta hi ke mangi po hian na par le rang ve thau katia atira chuanin hemi kamis Palmer hi Mary Palmer hi
nge ni apar de swar full bloom lo khan apar ani chuanin ma sengin April thachho April thati tang khan tiang ang full bloom de hian a lo par ta chuanin May tha a hianin a voi ni na ti hian full bloom em in a lo par chho le ta bok ani eke in kul dan ti ka chu ti khan kan ti lang vek to kan soi to lo anga kan video te min lo en sak thin awang khanin lom thu kan soi mol ani e ka lo me